Gisaka Talents. Uyu munsi turi kugenda hirya no hino kugira ngo turebe impano z'abana zigiye zitandukanye, nk'uko aricyo gikorwa turi gukora muri iyi minsi cyo kureba impano z'abantu zitandukanye. Ndi kumwe n'umwana hano, egera imbere gato egera imbere gato, aho. Witwa nde? Nitwa Twambazimana Kesia. Nitwa Amariza Kesia Twambazimana Kesia. Wow, bambwiye ngo ufite impano iremereye cyane. Ikintu wiyiziho cyane ni iki? Ari ukuririmba no kubyina? Ni igiki uzwiho cyane? Byose ndabizi. Ari ukubyina no kuririmba? Wow. Banza duhereze rero, dutangirire hehe? Duhere ku yihe? Urabizi ndifura no mu maso ndabibona, iyo uvuze urabyumva bakajya shyiraho kumisha, ufite umutima we nukubitsa amabanga ye, niba werukundo afite uzigera umubabaza, ufite umutima we nukubitsa amabanga ye, niba werukundo afite uzigera umubabaza. Wow, byiza cyane. Ngira ngo abadukurikiye murumva impano y'umwana ahangaha. Iyo ndirimbo umuhanzi wayiririmbye uramuzi? Yitwa Ivry. Bisubiremo. Ivry. Ntumumenye? Urayikunda cyane? Iya kabiri twagiye. Iya kabiri noneho tunabyina. Aha. Yihe? Okay. Uyobore? Reka turirimba igare twumve. Tunabyina. Twatangiye. Papa wanjye yamaye igare, imena ryaho umunyenga, nimba nawe uzi kunyonga, ndaguha amazi utware, gahurira amazi ndebe, none nibwo ndaguheka, isiki n'umunyenga, sinakira akaruru kawe, umuntu yamaye igare, yambujije kugira urukundo, ntacyo dusambura na benzi, uranyegereje igare, gaho n'ujya umunyonzi, na babiri wabaheka, isiki n'umunyenga, sinakira akaruru kawe, urira yobora, suniga yobora, nibugirwe umunsi yobore, umunyenga yobora, imbere n'inyuma, unika yobora, nibugirwe umunsi yobore, umunyenga yobora, imbere n'inyuma, unika yobora, nibugirwe umunsi yobore. Naka nta mukobwa ngo tuyikinane ahari. Kubyina ariko urabizi byatari? Ndabizi. Reka turirimbe indirimbo yitwa Ubushyuhe. Hari ubwo uyizi? Aha, twagiye. Aba bakobwa bafite ubushyuhe, n'abasore bafite ubushyuhe, 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 aba bakobwa bafite ubushyuhe, n'abasore bafite ubushyuhe. Wow. Byiza cyane. Ngira ngo rero abadukurikiye murabona talent iri hano y'umwana muto cyane. None se Kesi, ikintu nshaka kukubaza, iwanyu mugira radiyo? Mugira televiziyo? Oya. None se indirimbo z'abahanzi uzimenyera he? Twebwe dutunga telefone. Mutunga telefone. Ninde se ugenda ukazidownloadinga akazizana? Wenda ni umwana wo mu rugo habera, banyibuka yajya zikodinga. Akagenda akazirikodinga akazizana, ukazibona, ukabona n'uko bazibyina, n'uko baziririmba. Indirimbo yitwa Ntiza, urayizi? Ntiza? Oya te? Ndayizi rwose. Isa nyine. Aha, twagiye. Ririmba two. Isa nanjye nubwo, isa nanjye nujya, imbabazi nkuheho,
gusa nanjye sinyitereta ntibigeze batereta batereta bazaga bavuguta yo sikomarerega rega n'ubu ndakijijwe nuko umubiri ujyana sinkubita icupa ku bushake kuko amataka yanjye yakarite ubu sinahiririnzeho cyane uramenye ko tumenirano mfite ipfa gupfa byo gupfa girira vuba maze nahe umuziga w'icyamamare wazaba vugisi ngasomika wehe bisa naye numveho hoho bisa naye nujyaho girira imbabazi nk'umuheho reka nanjye sinyiteretsa ntibigeze batereta harimo batereta bazaga bagutuka. Wow, indirimbo nziza cyane. Ngira ngo ukunda Bruce Melody uko byagenda kose. Kubera iki muri ntiza ariya Bruce Melody na Mr Kagame ukaba uririmba ibitero bya Bruce Melody byonyine. Ni uko utazi kurapa? Kurapa ntabyo ushoboye. Ukunda kuririmba gusa. Ukunda Bruce Melody. No kubyina ndabikora. Bonyinyanye we bonyinyanye Kada. Iyindi. Iyindi we. Wow, reka dukomeze. Dukomeza dukora ikiganiro cyacu. Nk'ubu ngubu ugize amahirwe yo kubonana na Bruce Melody. Bruce Melody ni umuhanzi ukomeye muri iki gihugu cy'u Rwanda. Ariko bangiza mu kuririmba no kubyina umva naba nishimye babawe ukata nkamo ajyana umva kagira nta n'undi yanyiteza. Reka wajya ubikora neza cyane. Nk'ubu ngubu nka Bruce Melody muramutse mwicaranye ikintu cy'ingenzi wamusaba ni ikihe? Nenda twaganira nko kuririmba ibintu bijyanye n'indirimbo. Ariko hari umuntu wigeze akubwira ko musa na Bruce Melody? Umva bose barabimbwira bati murasa cyane. Murasa ahantu hose cyangwa ni sosha? Eko Bruce Melody uramukunda nawe? Ngaho turirimbira akaririmbo gashya kiwe kitwa Samoya. Samoya mu rugo Samoya niwe nawe Samoya mu rugo Samoya baby Samoya ifise mu rugo Samoya niwe nawe Samoya Samoya uyu munsi nagustabinga waneza wanje gusa ntugire ubwoba nukore kuri bombo Samoya mu rugo Samoya Samoya mu rugo Samoya nawe Samoya Samoya uyu munsi nagustabinga waneza wanje gusa ntugire ubwoba nukore kuri bombo Samoya mu rugo Samoya niwe nawe Samoya Samoya. Wow, byiza cyane. Okay, tugana ku musozo w'ikiganiro cyacu sibyo? Ndashaka uturirimbe indirimbo imwe ya Bruce Melody. Hari yitwa Hands Up, urayizi? Na. Urayizi? Twagiye rero.
Ngo kweskwestara, na kwestara, kweskwestara, na kwestara, kweskwestara, na kwestara. Nzabambarizwa kukunzukira, nzabambarizwa kukunzukira. Na kweskwestara, kweskwestara, na kwestara, kweskwestara, na kwestara, kweskwestara, na kwestara, kweskwestara, na kwestara, kweskwestara, kwestara, wow. kweskwestara. Aha, noneho rero tugana ku musozo neza neza w'iki kiganiro cyacu, sibyo? Ndashaka umbwire, sibyo? Bruce Melody marakurika kandi basi mupepere gira icyo umubwira aka kanya. Kumubwira ngo kumubwira ngo ni ahandi, kumubwira ngo bayi. Ariko unamuhamagara umubwire uti uzaza undebe. Bayi, uzaza undebe. Azakujyane no gukora umuziki ube n'umuhanga kome. Wow, sawa rero turi kumwe cyane bose, abantu bose turi kumwe, babwira uti mukore subscribe, mukore subscribe, bose babwire bakore subscribe, mukore subscribe, 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 subscribe. subscribe. Wow, thank you. Thank you.